ya betu kena malongi masimbi byatia betu ke kulongoka malongi masimbi byatia mena nkoto solo ya beto wana betu mekusunika ndambu yai betu masetanga yao. Donc simbi bientemo biena biempila mumpila. Donc ba ange ya lumière baquet les paquets et la forme chaque forme. Ba ange donc simbi génie betu betu ke boklandi, c'est-à-dire génie ange entité betu ke boklaka ba ou kisimbi. Donc bisimbi bientemo ba ange ya lumière baquet paquet na forme chaque forme. De maintenant betekena kisimbi baka kubokelaka ba ovo ngudia mwenze. Donc ngudia mwenze imkumbu asimbi kankento beni kantoko beni kizolanga mpe vuata zwele jampembe. Alors betekele na simbi mosi kisimbi mosi ya kento, kisimbi mosi ya kento yandikele kisimbi kentemo yandikele ange ya lumière bake kubokelaka yandi ngudia mwenze. Alors kisimbi ina yandike kento e yandike vrai kitoko e yandi meku zola, c'est-à-dire yandi yandike zolaka kulwataka lele ya pembe. Donc mama ngudia mwenze ingeta après mama kinzola ubikwanga mpe mama nkenge simbi kazola kyantoko beni kyankento kivaikanga mumbu wa kalunga. Alors betekele na simbi diaka ya kento ina bake kubokelaka mama kinzola. Alors mama kinzola iyandi kaka mpe babokelanga mama nkenge, mama nkenge. Alors mama kinzola yandi ke kuvalaka na kati ya maza ya ne Kongo kalunga walungila mubaboye bebyo. Donc mama kinzola yandi kele kisimbi kanuzolo, c'est-à-dire makwela mekota désordre, makwela kena kusika mave, jambo ya kena kusosa mwizani, jambo ya ifale ke réconciliation vanda. Alors faut benolomba na mama kinzola, mama kinzola, mama nkenge ni yandi ke kukotisa ina kele luzolo na jambo ina kena kusosa luzolo. Donc voilà, betukena mama kinzola, mama kinzola ingeta. Après ogu batala simbi kya mvita yeti ya munza ni au betukele. Donc bubu ya ngena munu betukena kulongoka ni parti ya. Donc ogu batala simbi kya mvita ye simbi yeti ya munza. Donc betukele na kisimbi selon notre connaissance spirituelle, selon notre connaissance spirituelle de notre spiritualité Congo, na kati ba connaissance avec betekele na kisimbi baka kubokelaka ne ogubatala. Donc ne ogubatala yandi kele kisimbi ya mvita. Donc bakomba betu kubokelaka avec Saint Michel Archange o Saint Raphaël. Non, yina kele bisimbi ya banzenza ya bamindele. Mekansi beto mubu Kongo twena ye simbi kya mvita yina ke kukwizaka na komba, yina ke kunataka tia. Alors simvita ke kuna ngeke kubokela nani yina ngelenda bokela na kati ba mvita yina ngeke na kuparcourir ngeke kubokela ine ne ogubatala yandi kele simbi ke mvita e yandi kele na tia. Donc yandi rande ke kuizaka na mbele e mbele ni yake kuvanaka na tia. Donc voilà. Voilà. Bavo tia munza mbele ya mvita yetenda kyambwaki idimbu kyande. Donc signe ya simbi kya mvita, signe ya simbi kya mvita ina betu kokubokela ne ogubatala signe yandi. Alors ni mbele signe ya kisimbi kya mvita. Voilà. Dimbu kyandi imbele. Alors plus kitenda kyambwaki muntu. Donc kitenda kyambwaki. Voilà.
Donc voilà. Voilà. Donc dès que vous mettez ça la façon yaye, dès que vous mettez kusimba mbele, alors yakele bidimbu ya simbi bya mvita. Kidimbu ya ne ogubatala. Donc ne ogubatala kidimbu yandi mbele mukoko yetenda kambwake muntu. Voilà, kaki yayi ni signe ya simbi bya mvita ye simbi bya tia. Voilà, deveno makinzola isimbi kazola mu Kongo ya nsemi dimbu kandi munza intima muntu intima wazola. Donc mama kinzola yandi kele kisimbi ya luzolo na kati ya la création signe yandi ni tima ya muntu tima ya luzolo. Voilà, deveno ne ogubatala yandi kele simbi kamvita kidimbu ya yandi kitenda ya mbwaki na yitu plus mbele ya lulendo na diboko. Donc voilà, je maintenant bubu yai ngena munu bet maselo ngoka ina kele ba prière. Prière ina bet lenda bokela ne ogubatala. Prière ya ne ogubatala. Donc prière ina ngele ndi sala afiko ngena kovanda en contact na kisimbi yai ya mvita etia ne ogubatala. Voilà, ni prière ina bet ke kulongoka. Et maintenant, nandongokola yao na tetetete ikingefa na kusala. Voilà pourquoi quand vous voyez bakena kusambilaka mais présence ya ti ya kena kumonkeve. Pourquoi? Parce que singe me kwenda même la catholique, natamba kena kusambila toujours mangaka kutela babuji kena kwa allumer quelque part. Nge kwenda na mission toujours ngeketela mwinda natia na milieu. Mwinda kena kwa allumer toujours quelque part. Alors, si nous me kwenda aussi dans les églises ya kako aussi ya assemblée, toujours mange kwenda kutala ampoule, lumière ya ampoule courant aussi ke katia. Alors, si nous me kuiza na bangunza munzila Congo, ngeke kuiza kukutana bankuni après bame allumer tia. Pourquoi? C'est pour être en contact avec les génies du feu. Alors, pourquoi les catholiques bakena kusadila ina kele babuji? Pourquoi les missionnaires bakena kusadila ina kele mwinda? Pourquoi les assemblées bakena kusadila ina kele courant? C'est pour combattre notre feu. Ça mona ko combattre tia ya bankuni. Na kusonda kana tia ya bene yake imbi yake c'est le diable. Mais or que tia bankuni mekulutila efficacité na batia nyonso yayi. Voilà. Donc, bête que vous cuisez, dès maintenant, bête que na katia, ma longue ya similatia. Dès maintenant, bête zola kuvanda en contact avec ne ogubatala. Nkuluntu asimbi bemvita e simbi betia. Iki ke kuvanda na bête besoin. Voilà. Bête me ko effacer. Ne ogubatala. Voilà. Donc, ne ogubatala inani baovo nkuluntu asimbi ne ogubatala nkuluntu asimbi biamvita simbi biamvita ye simbi biatia. Voilà. Ne ogubatala nkuluntu asimbi biatia simbi biamvita ye simbi biatia. Dès maintenant, comment être en contact avec ne ogubatala? Comment être en contact avec le génie du feu? Wafasangelenda vandela kintwadi na nkuluntu asimbi biatia to mukintwadi kabi simbi biatia. Voilà ya ikele secret. Muke bloquer titao parce que yakena abantu mingi kena kulanda. Alors ma bake profiter. Pendant ce temps bake inscrit na kacha école ya beto ya formation. Donc là beto ke bloquer mais à peu près muke sala mwa ba titre ma muke bumba mwa nsweki
bima ine kabanda important na kati nange présence ya tia fweti kala ye tia fweti kala ye tia kintwadi fweti kala ye tia kintwadi voilà fweti kala ye tia kintwadi deuxième mot fweti kala ye mbele fweti kala ye mbele. Troisième mot fweti kala ye tenda kyambwa kimuntu tenda tenda kya mbwaki muntu. Voilà. Alors, tala babima yina kenda tangue afin que pour que vanda en contact avec ne au gubatala nkuluntu asimbi be vita ye simbi betia. Dès maintenant, mode d'emploi. Bete kele na mbila. Bete kele na mbila. Mbila. Mbila mbie kolo. Mbila mbie kolo atia. Mbila mbie kolo atia. Tunaye. Mbila. Mbila tia inki. Mbila tia. Mbila tia inki. Après bete kelena mbila. Mbila ne kubatala. Voilà. Voilà les trois prières que nous avons afin que ngebandu kubokilaka ne ogubatala nkuluntu asimbi bya mvita yesimbi betia. Bon, vu que batterie me kuma décharger coupez. Voilà, donc vu que batterie me kuma décharger, mais c'est avant-goût. Donc batterie téléphone me kuma décharger. Donc cela veut dire bête qu'on a trois prières plus un mode d'emploi. Mon mode d'emploi mou me caché yao, mais en privé bah il na que déjà na kati ya formation ya beto na kati ya école de formation muke na kusalaka visuel ya yao et après muke fidisa yao na muke fidisa lien na kati ya groupe. Voilà, donc lien muke fidisa na kati, donc muke filmer façon ça la muke filmer après muke bloquer yao non repéré après lien muke fidisa na kati ya groupe. Dès que ben keta le lien ben connecté ben appuyé alors ma ben que kota la de mode d'emploi. Donc a on m'a côté na kati explication donc dévoiler moi partie ya manjwe ki ya ingeta ibobo maton.